Hadin balayo pedang ya kejing ujor na bon kisamla pule baka sorkar kampat pelat ya ki scholarship jong usnam arhajar arpulai hadu arpusau ka education cell juga nyautrap youth council ha kejing elam usamla yoda hon ki shela joint secretary kilalet banya kendo ya rakam sangma menteri pule puthi bat kentu ban pelat no ya ki scholarship hakani kesengi menteri ka pule puthi umdon ha office bat la IT ya ka shiti ha unong tre jong u habakran syakilat pathai kubor usamla yoda hunki shila ula ongba kani kamdei shu kasian ka baningkong baka sorkar jela kapan slam ban pelaj ki scholarship imat ka sorkar ka khmirenti barabor ban pelaj endala bon ki jing ujor bat jing ut na kisamla puli ki bawan na kilong dieng long sem ki baduk bekerdu ki ngat ha ki jing e babon jaj ban sew ya ki jing dan kam ha ki jaka puli ke HYC kala kentu ka sorkar ban pelaj no ya ki scholarship hapo shipausngi. Terima kasih nak lihat junyi ke HYC Division Cell buat je dalam dengan promo Joint Secretary juga CEC. Hadin bani layak ki sibun ki jujon lagi kena sambla pulih lagi keleng ki jaka bat khamtame syagi ki bar state road don ki kena bal afuji bala message ni man kapor. Kene gamde juga sinoko nak lihat junyi kaseng dari man kapor ni syai pak ki sti ki department au minister ban reminder ban pelaj yang taka baipa man scholarship jang di kena skor. Kejing wan bu jim tak merendam ro alor banin man pa dawan na sarkar kam lebau jong minister bagi pelaj mato yang scholarship jang kena. Kakum kejing tip jing apa kene ka scholarship berangsa kalong ka session jang apply ba ajar sau. Te nak lihat jing ka seng ni sokia nomor ni si jing le jong sarkar mang ka por kale kuman kale mutlop nomor ka se ka sarkar ro ka abet adu lano kinmi kita ki NGO sini hidup baik ba makin banbu jawat hak office joki dari nagalia jini kondem ngene jule sarkar kemba PI nang nagalia jini kesen nadu kene MDA 1 ila dong gaji ki mate apa apa dan geti kemat kemat jong babul atau tu por ni la pembor sarkar dari hadin katu kene kata kala pulai yak tugas scholarship itu isnem rem kene ka kene MDA turu ni kuat ban ketu yang sarkar maka dia ban long serious kamdei bacu setsa ya kata ka scholarship jong kena scholarship jong kena ka don ka prepos metrik bat kiwe bat kamtambe ya ka bada area scholarship karkum ka jingtip ni sibuni kena pule mata nang duna ya ki bala yo kata ka scholarship hagi ni scheme tena kalian jini ka sen ni lawan bu jing thom taksi bat ni community apa unu benai bat apa suppose ni e ni ai por ya sokar kadiban pelaj modal scholarship jong kena nama ni tip biang-biang yang gajing le jong sarkar apa ni limit syaki office jong ka department director isu aidau bi ni bagi ong ba ni hable kita adhar bar hapen biang kita AFC code nama don di kena puler ki balik ki minor hagi bahayung ki lembah ki bang per ki le dei kan ni tang ke excuse ni tang dei gajing aidau dei dak sarkar ka dal don sya ta kamon nomor karkum gejitip ni nadu September ka central government kala release kan ko full amount jong ini kena selaplet dari kesokar dari kadile imat nyimtim nak yo ka divert ya kan ko fund jong kena school nak kiwai pat project training jong kuat pat kena pule ji kindo ya kata ka kohop joki nomor jam tahi kibuni kena pule kilade ban renew no ya ka admission jeki tri kalong kasim ji ki sibun nomor kim lakot ta ka bor ma ki community mba ka jirap jong ka sokar kena scholarship kala banira biki kata ka by school joki kaweru ka tak bah kamtame ya ki brio ki bawan nang loying mangsam go baduk publik hibun ki brio badon ki bar state bah proses ban kin apply bat mai ki kena jing sim je ba pli menta kin apply ke scholarship bat mai ya ko muslim haja absan ki apply ki video happen biang income certificate ono kalong kapumpun kami ki kena adu kata sebut ada kesokar ka syaile ka daya piteng ban yele gumne ski ki kena kin thaj ban apply scholarship kala ru ban ono kala ru ban ketai kena ru kentam kalau jing bodu ono kin pukun no eta jing pule ki nama yang leng ni ko sen ko OIP ni kuat education ji bakat ki ni kuat ban ki kena pule ji ki ban long ta ki drop out ni skema de kumba pila batan don ba piong kan ai post ni bakan soka bakan ni ai te eva ka senja mala ka sarkar kam le nak lihat ji ko sen ko ni lai post ni najia ka sarkar kam pelaj ka baibam jogi kena ko ba on ka jing ne pisah ji sana du setebar la deban
pelaj ono ban pelut ban poi no sagi kena pulih Rajin sokar kam simkia nak lihat jadi kesengin simpat bagi web senjam dan nila ban pelong ija attention program ku ban sile ini sen nila ro ban lek kantala ya ketika dari ke office jong department bodong des persya jong sulong public school nila balik tang rekom nama ni nila taj nila jerem ban pe yang dijile kuman jong sokar kam desu ke duty jiman kusne mas mpas scholarship ke mau sa e kata kam de ke duty juni de duty jong sokar bat ke de ke fail sokar ba kemi gini ke kena pula juni pi kuno ya kena kaji konserva sokar sama kemar pos konserva senam raya ka scholarship juga kena pula kon pelaj pi kuno tapi ke sokar kumba ong kiwe ki no ki riusimet hon ki ong ba ko sokar kadon besar teman pelut yang kita ki festival kubai bandra kita ki norway ba pau nam jong patai andre ya ki bru na jong ki badang ne kam tam ki samla pule jong ka ki badang po celaka kele ban tampan ai ta scholarship ya ki ro ka shem ji ye dari le se ganero ke jile sokar ka kwa be ba ki bru ji ki mi sorok te bandawai ka ha ki mal kan sepoi ko por put mar sokar ka continue sa kini jingle juga pai ba ulah start tentang masa sim hi ke action nak liang jadi pai ba yang